yaba leta y'u Rwanda n'iya South Africa ntacyo barabivugaho, ariko radari z'u Rwanda zaburiye iza Afurika y'Epfo. Bivugwa ko zashatse gutungura M23 zari zirinze umujyi wa Goma ngo bakize ubuzima bw'ingabo zabo za SADC SANDF za Afurika y'Epfo zikingiranwe cyangwa ziboheye igoma, zanze guhara intwaro zazo, banze guhara kajugujugu ebyiri yego na ebyiri bafite kajugujugu z'intambara ziri muri biriya bigo badashaka guhara. Amakuru arahamya ko izo ndege zirwanyi za attention zikiri kure na hafi y'u Rwanda kuko ziri mu Burundi, zitari kure cyane kandi zitari na hafi y'u Rwanda. Nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabinyujije kuri X agaragaza ko yaganiriye n'umuyobozi w'inama y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Antonio Costa ku ngingo zirimo umubano w'uwo muryango ndetse n'u Rwanda ndetse n'ibijyanye n'umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabigaragaje, yavuze ko yaganiriye cyane ikiganiro cyiza na Perezida w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Antonio Costa, baganiriye ku bijyanye n'ibirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko imiryango itandukanye yagiye igaragaza uruhande ihagazemo, ariko uyu muryango wateye intambwe uganira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse navuga ko bamenye ndetse bagakomeza kuganira. Twemeranyije ko hakomeza uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo ndetse n'ibisubizo bishingiye ku biganiro bya politike kugira ngo hamakazwe amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi, dore ko ubundi impamvu u Rwanda ruzamo mwagiye mubyumva, ndetse abenshi bakagaragaza ko rwose u Rwanda rutakabaye ruzamo, cyane cyane ko u Rwanda rushinjwa ko rwaba rufasha umutwe wa M23, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakomeje kujya abigarukaho, ndetse no mu kiganiro yagiranye na CNN yabisobanuye neza, ndetse n'ibijyanye no kuba u Rwanda rufite abantu rushaka bakoze ibyaha bya jenoside baba muri M23, rukaba runashinja ibihugu bifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba bashaka bafite umugambi mubi wo gutera u Rwanda. Rero ibi ngibi byakomeje kugenda bitanga itandukaniro, cyane cyane none no kuba umuryango wa SADC utangiye kugenda nawo ucikamo ibice. Uti byagenze bite? Ni South Africa ndetse n'igihugu cya Malawi kugeza aka kanya ntabwo bari mu murongo umwe. Ndagira ngo mve gatoya ibyo South Africa yari igiye gukora ariko yahawe gasopo. Indege eshatu kabuhariwe za kajugujugu z'intambara zaturutse muri Afurika y'Epfo, ziva muri Afurika y'Epfo zikagenda zegera ikirere cya East Africa, zigezemo bagize ya briefing ko bari buzirase, zirakata ngo zica kuri mu mazi, ndakeka ubwo ari nka zaciye wenda hejuru y'ikiyaga cya Victoria, azishaka kugigoma aziha gasopo kugeza ubwo bazaye warning ya gatatu ko bari buzirase, birangira zigiye kugwa i Burundi. Ubu ngubu niho ziri, ariko inkuru igira iti radari aho gatoya ikibuga kindi ahari ibirindiro bya South Africa hose M23 yahongereye ingabo. Ahari ibirindiro bya South Africa Igoma yaba urumva abo ngabo bari Igoma ku kibuga cy'indege bagiye kubajyana mu Bambiro za Sake, abari ku kibuga cy'indege abari mu Bambiro nabo ubu bagoswe M23 yahongereye ingabo. GPS za M23 nizo muri South Africa mu bihugu nk'u Rwanda, bihugu nka Uganda, Kenya, byabujije byahaye warning uko babonye indege z'intambara zije batabisabiye uburenganzira, baziya warning. Ariko ubundi uko byagenze, GPS zabujijemo ibitero by'indege za South Africa, zizibuza kugera mu kirere cya Goma kuko hegereye u Rwanda kandi ari ahantu hari imirwano, bari bigaragara ko bazanwe n'imirwano. Ibi bisobanuye ko Ramaphosa yanze kwemera, yanze kumva ibyo abadepite bamubwiye ejo, bisobanuye ko ashaka kuza mu ntambara ngo abohoze abasirikare b'Afurika y'Epfo. Urabizi ko tubisubiremo,
umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo yitangarije w'ubwe ngo abapfuye n'abakomeretse uyu munsi tariki ya 5 ngo bari bujyanwe muri Afurika y'Epfo. Nibyo bagerageje rero basanga ibintu ntibishoboka. Indege ikaba zatitijwe, abazitwara batitiye nyuma yo kugaragarizwa umuburo warning inshuro 3 ku mpande zose, yaba leta y'u Rwanda n'iya South Africa ntacyo barabivugaho, ariko radari z'u Rwanda zaburiye iza Afurika y'Epfo. Bivugwa ko zashatse gutungura M23 zari zirinze umujyi wa Goma ngo bakize ubuzima bw'ingabo zabo za SADC SANDF za Afurika y'Epfo zikingiranwe cyangwa ziboheye igoma, zanze guhara intwaro zazo, banze guhara kajugujugu ebyiri yego n'ebyiri bafite kajugujugu z'intambara ziri muri biriya bigo badashaka guhara. Amakuru arahamya ko izo ndege zirwanyi za attention zikiri kure na hafi y'u Rwanda kuko ziri mu Burundi, zitari kure cyane kandi zitari na hafi y'u Rwanda, ziri mu Burundi. Aya makuru rero yemeza ko ari indege 3 ubu ziparitse i Bujumbura zabuze amajyo, ziri kwibaza ngo turi bujye mu Burundi, turi busubire iwacu tudakoza akazi, turi bugenze gute, cyane ko aho ziri kugera hose ziri guhabwa warning n'ibihugu byo muri East Africa. Ngira ngo Tanzania yo yazireka buriya n'icyo gice yabaciyemo, birashoboka ko baciye muri Tanzania kugira bagere i Burundi. Ubu babangamiwe no kuba badashobora kugera mu gice cya Goma kuko igice cya Goma kiri hafi cyane n'Ubugande ndetse n'u Rwanda, bakaba batabemerera ko bagera muri ibyo bice, babaha warning cyangwa se bakabarasa baramutse barenze kuri warning bahawe. Perezida w'igihugu cya Malawi Lazarus Chakwera yagize gutya atangaza ko abwira abakuru b'ingabo ze ko bakwiye guhita bagarura abasirikare babo mu gihugu cya DRC. Impamvu rero nyamukuru itumye uyu muperezida ahita atanga itegeko ryo gukura abasirikare mu gihugu cya Kongo, mu butumwa yahaye Generali Valentino Piri yari ukugira ngo ingabo ze ziri mu butumwa bw'amahoro bise Sami DRC ko zihita ziva mu gihugu cya Kongo, ari nako himakazwa w'ikintu agendereye no kugira ngo himakazwe ibijyanye no kuba habaho inzira z'ibiganiro hagati y'impande zihanganye bwari hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Kongo. Rero nyamara nubwo Malawi itangaje ibi mu gihe uruhande rufasha mu ntambara ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo, za Afurika y'Epfo n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe, bose batsinzwe mu rwano ndetse no mu mijyi itandukanye bagiye bakomeza kugenda bagaragarwaho gutsindwa kubera umujyi wa Goma warafashwe kandi izi ngabo zose zihari. Ariko nyuma yaho perezida wa Malawi amaze kumenya neza ikiri kujya mbere, ahisemo kuba ingabo ze zavayo kugira ngo akomeze himakazwe kuba hajyaho inzira z'ibiganiro. Rero nararibonye mu bya politike y'akarere, Maître Gasomani Jean Baptiste yabwiye ibinyamakuru ko iki cyemezo ari cyiza kuko n'ubundi bari barabeshywe kuko baje mu butumwa bwa SADC kandi bigaragara ko bari bahari mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Urumva rero bitewe na cya kibazo cy'amabuye y'agaciro igihugu cya Kongo gifite, abantu benshi basigaye bagiye bagakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite nk'uko twagiye tubibona, cyane cyane noneho byagera kuri South Africa bikaba ibindi. Mu magambo yari yagize ati nyuma y'uko batsinzwe na M23 babonye byabaye ngombwa ko bataha. Iki cyemezo rero cyiza cya perezida wa Malawi yafashe, twizeye ko n'abandi bayobozi b'ibihugu bafatiraho ingabo zabo nazo zikaba zataha kuko bamaze kubona ko nta kintu barimo bararwanira gifitiye inyungu abaturage ba Kongo. Nkuko bigaragara mu itangazo ryasohotse ku itariki 5 Gashyantare umwaka 2024, witwa Laurent Kanyuka niwe washyize hanze itangazo agaragaza abayobozi bashya b'intara, aho umuyobozi mushya yagizwe Bahati Masanga Joseph ndetse akaba agiye kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru,
ndetse Bahati akazungirizwa na Manzi Ngarambe Willy wagizwe visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko, mu gihe abandi harimo Amani Bahati Shadrack we yagizwe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu n'imari ndetse n'iterambere ry'iyo ntara. Ntabwo ari abo gusa kuko umutwe wa M23 washyizeho n'abayobozi b'umujyi wa Goma, aho Katembo Darieni Julie yagizwe meya w'umujyi wa Goma ndetse akazungirizwa n'uwitwa Ngabo Desire akaba ari we umwungirije. Sabo gusa kuko bashyizeho n'ababurugumestiri b'amateritwari agiye atandukanye cyangwa se buduce tugiye dutandukanye, aho uwitwa Mukasindi Niragire Helene yagizwe burugumestiri wa komine ya Goma ndetse na Monsieur Abdul Bikuru Crispin yagizwe guverineri wa komine ya Karisimbi ndetse n'uwitwa Kalu Masubao Jean Louis yagizwe burugumestiri w'intara ya Kirumba. Rero nuko nguko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ushyiraho abayobozi bagiye batandukanye mu materitwari agiye atandukanye mu buryo bwo kugira ngo batangire bagende bafata neza abaturage, bagende babashyira ku murongo, by'umwihariko mu buryo bwo gukomeza kugira ngo nkuko Kinshasa ikomeza kugenda ivuga ko M23 yabifata nabi abaturage ndetse no gukomeza kugaragaza ko bafite intego zo kubaka igihugu mu buryo burambye. Rero nayo makuru agezweho turaza gusubira kugira ngo turusheho kugenda tumenya ibiri kugenda biba mu gihugu cya Kongo, dore ko abantu benshi baba bafite amatsiko yo kumenya se haramutse ayahe makuru. Akaba ari ngaho turaza gusubira ubundi tuze kubana mu bindi biganiro. Ni Rwanda Trends, make sure ko wakoze subscribe ubundi tujye tubana 5 kuri 5.